tun laya khothlang ram te lu ti hai tu poi soi lo lu tan saka an ram mi te ti thabar tu le sa khuana firfiar taka kalpuya khovel chok puaya ni tin chan chin phek le news channel lampoa kan mu zin em Islam sa kho zui tu Muslim firfiak te kan ti mai ISIS te malak na te le an pol ron in tin chua tan chu hetiang hi ni ya ISIS te khovel hriata an ron lar chua tak tak na chu media kal tlang in an miman te lu an ron tan sak lai le chu tiang anga ro wa taka an chet na media a an ron the lar chiam atang khan ani ti chu kan the thawa chumi pia lama chuan kum sang ni som pan li jun tha a Iraq kho pui poimo ber te zinga pakhat tui al thei khur tamna Mosul kho pui an la ka tang khan kho thangram sarkar te ngai mole ngai ven alo lo tan to a ISIS hi fiak pol dang tenen an in an lo na tam tak an ne ya fiak pol dang zong khovelin alo mel hriat le do to te a yim an chetan arova a an nun rong fe zok poka chumi pia lama chuan fiak pol dang te ang lovin ISIS te hi chuan an ram lak an ne to a te ram chung ro rel na le in rel bol na kan ti mai political administration an thun hoya da nge tum na lian tak an ne ya hetiang ang thil tum nei le chet dan nun rong fiak pol hi khovelin tun ma in ala hrengai tlat lo atin ni chu wangin he fiak pol dole tur hi chuan fiak pol dang te laka an chet lak dan thin kha atok lo ti an riata wangin dole dan tur chung changa khothang ram hruai tu te lu hai hle ni kha ICC tun nai maya fiak pol din thar ani lova kum sang ni le pali bor chhovel dai to a lo piang ani ya din chho to ani boka adin tir lama chuan tun lai po a an pol ming soina pakhat atara an man fo Islamic State of Iraq and Levant ISIL ti ming hi an puthina Iraq a khuan Muslim chini Sunni Muslim le Shia Muslim te an oma sarkar na chel mek tu kan ti mai khu Shia Muslim te an ni ya ISIS ho te kha Sunni Muslim te an ni ve thung Saddam Hussein apo kha Sunni Muslim mi zinga mi ani a Sikh Muslim te hi an sa khuana ti da zat tu anga in noi chimi vek an du a Muslim sa khuwa chu fiak tak le fir taka kalpui du in ISIS hin ran ding ani chu tianga tan chuan ISIS te hi Sunni Muslim fiak jihadis ho pol bik su an ron ni tani ISIS te kha Iraq le Syria vela sa khuana be chana mi tam tak rong takati hlum le that thin kum za chuang liam ta a Muslim lal ro rel na Ottoman Empire atluk chiat nuwa top zuita Muslim sa ko ho tu ber caliphate ro rel na din thar le tumru em mai polani a Iraq rama al Qaeda peng pakhat kum sang ni chovela Abu Musab al Zagat wadia din thak tu pol anga ngayani kum sang ni pathum a US bultuma tangrual sarkarin Iraq abeya al Qaeda atuk dol nuwa phei khachuan ISIL hian fiak pol chu akeng nung chho ani ta deuh bera an pol ho tu ber chu Muslim sa ko hruai tu sang ber caliphate a puangin khovel pum puya Muslim sa kho zong te chunga sa kho ro rel tuwa anin chala chu mai ni lovin Muslim tamnaram Muslim ram zong Syria le Iraq a bultanin Levant region ina huam chin ram heng Jordan Israel Palestine Lebanon Cyprus le Turkey chimbi lambial then khate chu an ro rel na le thune in hnuaya da an tum ber ania heng an thil tum
tlang tak ram in rel bol na chok buai vek thei le an thi sen chu a zo zai te awang hiam ISIS hi khotlang ram zong te ba ka Muslim ram then khat te le United Nations ngei poin fir fiak pol a apuanga kum sang ni pali khan ISIS chuan Osama bin Laden Al Qaeda chu a thlop thu an ron puanga American sipai te do konga po pui turin an in tiam thu an soi zui boka ti chuwa kum sang ni le pathum le sang ni le som pakhat inkara Saddam Hussein a sarkar pai tha le fir fiak te ro chimi tuma US kai ruai tangrol sarkar ten bei puyan thak po khan Sunni fir fiak pol dang tene in thurwalin Muslim fir fiak in zom khom pol Mujahideen Shura Council chu an dina anua phei chuan Iraq ram chu Muslim ramasiam tumin Islamic State of Iraq ISI pol an din ta nge nge ni kum sang ni som pathum khan ISIS chuan an malak na huang zovin Iraq mai ne levin Syria po an matel tur thu puangin an pol ming po Islamic State of Iraq and Syria ISIS ti in an thak ta ni anua Arabic tonga al sam ti chu an bela a zia chu Syria ram bung zong live and greater Syria ti nani chu chuan voina Syria ram chau hi a huam lova ma sanga ta to Syria op na nuaya lo to thi achunga kan soi ram sang te po a huam tel tira chu wang chuan Islamic State of Iraq and Lebanon ISIL ti ming kha an thar thole tani an thu arorumin Islam sa khuwa do tu le soi chetua piang ro chimi mai nilo Islam sa khuwa chau chu khovel puma sa kholian le ro pui bera din chu an tum ber ania chu an thil tum ti hlot ling tura an be na konga chuan poisak eng ma an nei bok hek lo an che tan aron mawangin hun rei tak an lo tho dun pui to Al Qaeda ngei po chuan kum sang ni som pali February tha khan ISIS nena an in zom na chu an ti top thu an ron puang chuak hial ani kha chu tiang chu ISIS kal phung le che tan chu ni ma se fir fiak pol langsar ber ero an ningai lutuk lova ma se kum sang ni som pathum December tha a Iraq Prime Minister Nauri al-Malikian ama du lo na lantira Ramadi khuwa kong zo tu te Al Qaeda din thar le na morani tia sipai te a no dar tir khan Muslim fir fiak eng emozat te chu ati kol le na satamaya hei hi ISIS chuan rem changa lo la in kum sang ni le som pali January tha khan Anbar province chung fir fiak ho te chu hui khomin Ramadia sarkar ro rel na chu tharum magin an nea tin Fallujah khopui Baghdad atanga darkar khat kalpo thling lova chu an langal boka achunga kan soitak anga Mosul an lak le nuwa chuan khovelin ISIS chu angai tha thei talovani Iraq ram chunga ro rel chu du tok mai lovim Syria rama President Bashar al-Assad pai thak tuma tual chung indona Omeka Sunni Muslim tam naram biala te chuan an huang an ron zau ta zelani kum sang ni som pali Jun tha khan an pol ho tu Abu Bakr al-Baghdadi chu Islam sa ko hroi tu lu bera puangin Amir al-Mumina Kalib Ibrahim ti mingan putira ani kai suina nuaya hian an chet lak na huam chin po az zau zelin khovel hi Islam sa ko manga thunun tubin an kalta an pol ming po Iraq le Syria chau lo khovel ramdang te po huap thei turin Islamic State ti in an thak ta ISIS te hian Islam sa khuwa in aphal lo chu akipako yaken ko an tumbur maya chu wangin an thunei in nuaya chuan heng football music le meizuk baka mei che mai khu lo nen lam an khap bur maya
tin an mani puanin ro rel na kal phung fel tak an nei ba ka dan le sai keng ko tu thlengin an neya hei ba ka hian an chet dan le malak dan engkim khovel hriata puang zara ISIS thelar tu tur media wing po asan pa in an nei vele thap bokani ISIS te hi an rong tak zeta Islam sa khuani lo sa khodang betu to phot chu an melma an ningal top maya chu Christian te po in nas satakin an tuar pha biak in an ti chiat mai pia lama Muslim ve tho sia ho mosque tenen lampo an ti chia bazar le pui punna muna te po thi chil bom pa ya thi chil tu suicide bomber an ti te tirim nunau poi soilo te tha po poi sak na pakhat ma an nei lovani expert then khat te soidan chuan ISIS a hian khovel ram sang atanga firfia kal khom an impol na sa hle a ramdang atanga ISIS zom turakal po hi mi sang thum chuang ngot an oma heng rampon lam mi te zinga atam zok te hi chu France Britain le Europe ram then khat mi le sa te an ni hloma India ramatang nge po hian ISIS zoma chuak an om nual thu intelligence report then khata chuan an soya chung mi te chu ISIS hian zirti na thak tak lo pe in an ma ni om naram thawa an thon ho le a an ma ni kal tlang chuan firfia ka chet na terrorism chu khovel mun sanga an puitlin ta thina ni chu tiang ani awang chuan khovel pum pui hi Islam sa khoro rel na hnoya da le thurun tum tu ISIS te hi tuk tol tumin khovel ram tam takin thapui tho inan lo be chiam to a USA le athurwal pui ram UK Germany France Canada Italy Australia Poland Turkey Denmark te chuan ISIS beiron turin Wales a NATO ramte in khom pui neya khan an lo rel thluwa leilama Iraq sipai nassa takinan puya vanlama thona in avil reng boka nassa taka anin ka chiam nuwa an tukzal theya mun sanga an tlan dara atam zok chu tun thleng khuan Iraq le Iran ate bu an la khuar ta thawani kumsang ni som pakua September ni som jing khowar ma deuh khan Iraq rama thliar kar pakhat ISIS tlan chia te tom khom na mun chu Operation Inherent Resolve atel ram somriat pakhat tok ho tele US malak na in bom ania he thliar kar hi Ganas Islands Salah al-Din province ania ISIS ho tlan chiat na le tom bona ti in soi mai ani thina hetal malak na hi Colson and Iraqi Counter Terrorism Service ti ani bok ISIS so mi singli te kha ne to angin an thom khovela adai ruya ma se khoi mola ya chuan sakol angin an la kola sa sang angin an la rang zela voin thlang hian tukdol le chimi thei tak alani chuang lo ni inalang Iraq khopuyan la ka an oplai tang khan khovel pum puya hian nassa takin zung an lo kai man to miau awangin sa khodang betu ta tan chuan ti du da na le tor na rap thak tak a thleng tareng maya US in a be awangin le in le lo tam taka chia mi sang tam takan thia nuai tam takan ral tlana chung ral tlan te chuan an thlen chin rama buaina le har sat na an ron siam na sata hle maya keini India rama tengei po ISIS hel mi pathum ngot mai chu kumsang ni le som ni panga November tha ate buaina an siam ma a man chua an nia muntam taka sul nura thlak tak an nu chia reng boka tuna hian member po an ron pung chho le a Iraq an oplaya an sum cheprel tam takte awangin an ron in oi lung chho le tran mek ni in mithiam tenan soya khovel mun sanga buaina neu an thlen le ta fo mai boka khovel mun sanga an tlan dara hun rei tak anin thupa
ke ni Mizorama tenge po hiam ISIS ronral clan an ngeya rin me kanibok khoiram mai po hi ISIS le Muslim be na laka hian ahim zo tak tak lo ti na ni berchu tun hai chawa hian Middle East mun sang sanga buaina neu an ron thlen tapoka Europe khomol pui khu op be an ron tum lian hle a mun tam taka rova taka che in kum sang ni le som ni panga July ni som ni pasari po khan Democratic Republic of Congo Ituri province komanda thingtlang khuwa Christian te tong trai tura aning khom chu ISIS tho pui Islamist militant alien democrat force te chuan ral thuam nen an beichiam maya Christian ring tu somli pakua te chu rong takinan thata hetia tong trai na mun an bei ma hian khochunga in le dor te chu an rok ma sapota an du tok thiran lak nuwa in te chuan hal zui ta ni security force te amun anan thlen hian poi khoi tu te hi an lo in thiar film vek man nia soyani a Islam firfiak te hian zanlama tong trai in khom biak ina an nei lain ral thuam nen ron bei thut an ni a mani sahim na zonga tlan chia te chu manin biak in compound chunga lute an tan sak mia mai boka then khat biak in compound pon lama tlan chuak to te po zuin kot thera engamo zat chu an that zui bokani Nigeria rama Boko Haram te po khu ISIS te ne na influn zom vek an ni ya an ni po rong tak le rova takidan che a ring tu te le Christian te nasa takin an beya mi stam takan thito a hun rei takatanga lo in mung to nasa takinan ron che a tin Israel namtan noksak Hezbollah te la khu Iran sarkar na thlop tata anni po hi ISIS ho ne na thok ho rang thinan ni bok nen khovel hian Muslim hel ho hi a target lian ber animeka khovel mun sanga hel na chi sang chok chuak tu le buai na thlen tu chu Islam sa kho vuam tu hi an la ni chho zel don